L-ugwaljanza kienet it-tema li l-Prim Ministru Joseph Muscat kellem fuqha meta indirizza l-74 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York. Il-Prim Ministru Malti tkellem dwar l-emanċipazzjoni tan-nisa, spjega kif pajjiżna għamel rivoluzzjoni sikta. Qabel ħafna nisa kienu qed joħorġu jaħdmu biex il-paga tiffinanzja s-servizz tal-ħarsien tat-tfal. Li għamilna huwa li pajjiżna ta' s-servizz ta' childcare b'xejn u minn 52% ir-rata tal-parteċipazzjoni tax-xogħol żidni għal 66.4% saħaq Dr. Muscat. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-ġustizzja soċjali u hawnhekk ukoll semma n-nisa li kienu fost l-aktar li nħarġu mix-xibka tal-faqar permezz li daħlu fid-dinja tax-xogħol, iżda il-benefiċċju tal-qatt flok inqata' sobtu dan naqas gradwalment. Fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, Dr. Muscat semma riforma oħra li tissir f'Malta biex tiżdied u jkollna bilanċ fir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Il-Prim Ministru semma wkoll id-drittijiet ċivili għal persuni LGBTIQ. The advancements made by Malta in the field of LGBTIQ community are described by the Office of the High Commissioner for Human Rights as the global gold standard. Dr. Muscat għamel referenza għal studju tal-Eurobarometru fejn pajjiżna huwa tal-ewwel li jirrikonoxxi l-identitajiet tal-ġeneri differenti. Xorta rridu nagħmlu iżjed f'dak li għandu x'jaqsam ma' kif il-familji jaċċettaw iżjed persuni differenti qal il-Prim Ministru. In spite of our success, there is still a long way to go. And our ambition is clear. Not only to provide the necessary legal platform, but to contest social norms and abet stigma and discrimination. Il-Prim Ministru semma wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri bħat-tfal. Filwaqt li qal il-futur għandu jkun indaqs, it-tfal għandhom dritt fundamentali li żviluppaw f'ambjent edukattiv inklusiv u li jkollhom servizzi xierqa ugwali bħal anki dak tas-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.